Dilai Police Station ke parlu Dilai Sari Hajan kedam atowar Hidipi Killing arong ang den malom tuviajo por pioneer kep malom ihuma bike number AS09G 4095 kachingkoi ajok bike evek abang adi malong amat apran dam nang juilo lapen kache thaba bang setame ahiring tang rakpen areng hu sonang lu lason si kedam tang prenipai inkora hini haning ve Moiso Killing arong ang deng along ihuma bike pen kachingkoi hir kang tang parpi kajok adi malong amat inut bang phua pran kedam lapen inut bang ahiring tang rakpen areng hu sonang lu bangso kachingkoi hut bike ke bang phu mate apran kedam joya bang phu amen lake rong plim plam sart he timung arong amekar mongol sing timung artaning kan crazier cap lapen ari sang ho mate areng hu ke so abang phu amen lake rong plim plam sar potiso arong amekar longki killing alang itum bang hinis tame Dilai High School along si ingdeng sirkep along Charlie Bomb pusi chini ponthu asar bura ren sing timung pen ke than pona tengke karitang mongol sing timung alang li jari teron English High School banja along si kedam tanganing kampen sarnang tokdun lo japra langso jutang aklam along ke pali dunji pusi hemaswar phan kachethan tekang bonta pini lapuson arni langnu nang tanglok pen nili so bang ke aprana videlo puta ningduk pikpen nang pachini dun Sarmen killing arong area long lo si Dilai PSR area si non bike pen accident masi la dang masi nili supu lo lang bang ke amen mohor sing timung pu si dak adima masi achithia vek de lo panarta doila nale supu arta bang ningkan fresh kep parchi lo sir nali rong bang ke nili rong bang ke rong plam sati timung rong halapu Dilai Police tum adima longan pali dun si kethi tanga bang arpum humpon si postmortem aphan Dipu Medical College along an ponlo accident adima bang rong adak pinak lapen baduta kethek dun longa bang kavedera jok kupi koson penoni non po antak khlarda ka birta long pon pelang Dilai pen bijoy rong pi karbiang long lai